Okay, ikaze kuri mwese bakunzi ba Sport Official aho muherereye hose haba mu Rwanda ndetse n'abari hanze abashoboye gukurikira ibiganiro bya Sport shikanangire mbasuruza kabisa. Rero ngewe ndi habona Imana Defense mbanje mu makuru y'imikino abagenda zamuka iyi si ya sport birimo ibintu byinshi. Ikintu ndaza kwa nkubwira mu Rwanda icyo bita igikombe cya shampiyona bikomeje kugorana, bikomeje kuba agaterera nzamba, gikomeje kubura nyiracyo. APR iratsinda uyu munsi, Rayon Sport igatsinda ikajya ku mwanya wa mbere. Ibintu bikomeje kugorana. APR rero n'ubundi umwanya wa mbere urayeho nyuma yuko kuri wa gatandatu ije kugenda ikubita ikipe yamagaje ibitego 3-1 uwo bita Jibril Watara. Icyo bita igitego mwiza mu kukibura ni ibintu bitabaho. No kubanga mu bitego 3 APR ije kugenda itsinda, afitemo igitego. N'indi mikino yose yagiye ibayo bitamukura Victory Sport ize kugenda igwamiswe n'ikipe ya Bugesera igitego 1-1 kuri wa gatandatu. Urumva ko rero mu ruguri shampiyona y'u Rwanda birakomeye ku munsi wo ku cyumweru kabisa. Kuri iki cyumweru ikipe Rayon Sport yabikina na Police. Rayon Sport yaramukitsinze Police, abantu bari kuvuga bati niyo match bayiteze, igikombe iragitwara. Yandi makipe azabakena za Amazi United zose ziri ku munsi wo ku cyumweru niho zaba zikina. Ndaza kwa nkubwira byinshi kuri iyi shampiyona. Bo bita Hakim Sahabu, ikinyamakuru bita lateral kabisa hariya ku mugabane w'Ibirayi cyagiye cyandika kivuga ati Hakim Sahabu ni uri ku mwanya wa mbere mu bakinnyi bari munsi y'imyaka 19 cyabatayirengeje, bakinnye iminota myinshi bagahoza bakagenda babona amanota ari hejuru ya 7. Rero ayoboye urwo rutonde. Ndaza kwa nkubwira muri shampiyona zikomeye hari ku mugabane w'Iburayi mu Bwongereza ikipe ya Liverpool ikombe ragitwaye na ibintu byinshi. Ahubwo muri Espagne El Clasico Real Madrid ndetse n'ikipe ya Barcelona ziraba zitana mu mitwe kuri iki cyumweru ku isaha saa 10. Izi kipe hagati yazo harimo amanota 4. Barcelona irakenera kuyongera, ikipe ya Real Madrid ikayagabanya. Ngo Barcelona iramukitsinze iyi match na amanota 7 arahita ajyamo mu gihe harabasigaye imikino 3 igikombe hano Real irabikuyeho. Ndaza kwa nkubwira ibintu byinshi muri izi ekipe ya Barcelona bitajiri kunde kuri iyi match niba arabahari ndabambikubwira wowe utakuraho. Iyi ni Sport Official, reka ngaruke mu Kanyanza tu ya rambura. Okay, reka tugaruke vuba cyane kabisa nta gutinda dutangirana n'amakuru yacu Sport Official yo kuri aya masaha. Rero nandi kugenda nkubwira ngo shampiyona y'u Rwanda ibintu bikomeje kugorana, igikombe cyabuze nyiracyo. Ikipe imwe iratsinda kwa gatandatu, indi izakina ku cyumweru ikaburaraho umwanya wa mbere. Ni ibintu bigoranye. Ikipe ya APR rero umwanya wa mbere yongeye urayeho. Rayon Sport bizategereza ko ejo igomba gutsinda Police, tukareba nimbira usubiraho. Nanjye nibyo negereje kureba nkamwe mwese. Nuvuga ngo APR kuri wa gatandatu ije kugenda itsinda ikipe yamagaje ibitego 3-1 bita Jibril Watara, bita Dennis Omedi ndetse na Mugiraneza Frodouard. Ibitego APR kabisa ije kugenda bivundreza mu ikipe yamagaju, izamu ry'amagaje ariko naryo nubwo ryagiye mitego 3 yabashe kubona igitego kimwe mu izamu rya APR. Bitishimwe Jean Pierre bakaba baje kumuroba kabisa 3-1. APR rero izajya itsinda ijya ku mwanya wa mbere, Rayon Sport nayo itsinda ujyaho. Nuvuga ngo APR isigaje match 3, Rayon Sport nayo ku munsi w'ejo ni ikiniza bisigaje 3. Dutegereje kureba iyi Rayon Sport bayiteze match y'ejo yo ku cyumweru cyase match yo kuri iki cyumweru. Nuvuga ngo Rayon Sport iramukitsinzira itigira amanota 59, APR igume kuri 58 yararanye kuri wa gatandatu. Urumva ko rero ni ibintu bikomeye cyane. Uwo bita Muhire Keve kapiteni wa Ràyon aravuga bati ndetse na bagenzi be iki gikombe tugomba kugitwara. Twabuze icyamahoro APR dutsindira finale, ariko iyi shampiyona nakosa tugomba gukora. Icyo tugomba gukora no gutsinda izi match enye zacu ziri imbere, duhereye kuri Police bari kudutega n'ibindi byinshi. APR nayo bita niyo mugabo Claude ndetse na bagenzi baravuga ati no gukora ibintu byacu tugategeza tukareba Ràyon niba hari ikosa yakora. Urumva ko rero shampiyona y'u Rwanda birakomeye. APR rero irayoboye na 58, Rayon Sport na 56.
AS Kigali nyuma yuko itsinzwe na Kiyovu Sport kuri wa gatanu igitego kimwe ku busa iri ku mwanya wa kane n'amanota 48. Urumva ko rero ni ibintu bikomeye cyane. Indi mikino nakubwiraga yagiba ikipe ya AS Kigali nabikubwiraga yaje kugenda itsindwa na Kiyovu Sport. Kiyovu Sport imyanya mibi amaze kuyivamo rwose, icyiciro cya mbere yakigumyemo. Abafana bayo Pazara yagiye kurangira imitima itari mu gitereka, ariko nizere ko aho muri mumeze neza cyane, muri ku mwanya wa 8 kabisa, muraga kugenda muyibona aho ku rutonde rw'agateganyo. Ikipe rero ya Mukura ije kugenda igitego kimwe kuri kimwe n'ikipe ya Bugesera. Marine FC kubita Vizi ibitego biri kuri kimwe. Ebita Musanze hari kuri stade ubworoherane Musanze ije kugenda inganya n'ikipe ya Gasogi. KNSP kuri Musanze byagoranye. Ku munsi w'ejo rero nabikubwiye ikipe ya Rutsiri zaba ikina na Muhazi United kuri iki cyumweru. Police FC game ikomeye cyane, nakwira ngo niyo match ikomeye kuri iyi journée. Igomba kuba yakiramo Police, igomba kuba yakiramo ikipe ya Ràyon Sport. Urumva ko rero ni ibintu bikomeye cyane. Kuwa mbere yo bita Gorilla ndetse na Etincelle. Nuko bihagaze rero muri shampiyona y'u Rwanda ku munsi wa 27 nuko byari bimeze. Twambuke rero nakubwira agati Hakim Sahabu hari ku mugano w'Iburayi, ikinyamakuru bita Lateral. Amwe mu makuru twagiye tubona azamuka ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko Hakim Sahabu yaje ku mwanya wa mbere mu bakinnyi batarengeje imyaka 19 bakinnye iminota myinshi, bakinnye bahoza mu makipe yabo hari ku mugano w'Iburayi, akaba bagiye babona n'amanota menshi. Hakim Sahabu muri yagiye abona amanota 7 bituma aza ku mwanya wa mbere, akaba yaje imbere y'umukinnyi wa Paris Saint-Germain Visitor Rwaro bita Zaire Emery. Urumva ko Hakim Sahabu ari kugenda bikora neza cyane. Nibyo mu Rwanda n'abankubwiye mu mupira w'amaguru nibyo bihari, n'abankubwiye muri shampiyona zikundwa ku bwa n'Iburayi. Updates zihari nuko kuri wa gatandatu mu Bwongereza ikipe ya Manchester City kuva imbere ya Southampton bigoranye, bije kurangira ari ubusa ku busa. Iyi Manchester City iramuka itsinze yari kuita ifata Arsenal neza cyane, dore ko Arsenal ifite amanota 67 ku mwanya wa kabiri, Manchester City isigira 65. Binaniye rero kwikura imbere ya Southampton. Rero yo bita Aston Villa cyo kugenda itsinda igitego kimwe, yo bita Bournemouth. Everton nayo itsinda ibitego 3-1 Fulham. Ku munsi w'ejo rero ku cyumweru cya kuri iki cyumweru nibwo hari match zikomeye cyane nakubwira. Iyo bita Newcastle United ku isaha sabazuzi zaba yakira Chelsea de Blues. Iyo bita Manchester United tukunda kubona muri Europa League, ariko byagera muri Premier League simenye uko bigenze, izaba yakiriye West Ham United. Tottenham na Crystal Palace ku isaha 9:15. Ku isaha 11 n'igice rero niho hari match njyana muntu, match ikomeye Liverpool ndetse na Arsenal. Liverpool yatwaye igikombe, ariko Arsenal nayo ubona ko Big Four amakipe yayegereye, nta mikino igomba kubizana kuri iyi match nyuma yuko itsinzwe muri Champions League na Paris Saint-Germain. Sinzi ko hari irindi kosa yakora imbere ya Liverpool. Liverpool iziko yatwaye igikombe, Arsenal ishaka kukomprima muri Big Four. Ni match ikomeye cyane rero mugomba kuba mu ureba. Liverpool na 82, ikipe ya Arsenal 67, Manchester City 65, Newcastle 63, Aston Villa 63 nayo, Nottingham 61. Urumva ko Big Four irakomeye cyane. Igira muri Espagne rero niho nanone hari shock ya danger, hari match ikomeye El Clasico match. Abantu bose bashyize attention, ndetse turareba niba Barcelona irongera gukubita 4G Real Madrid. Ni ibintu dutegereje kureba rero kuri iki cyumweru ku isaha 10. Ikipe ya Barcelona iraba yakiriyemo Real Madrid. Real Madrid yavuyemo muri Champions League hakiri kare. Barcelona nayo igifite umujinya wa Inter Domire yaje kugenda yikuramo. Sinzi niba uyu mujinya rawutura Real Madrid cyangwa Real Madrid rawufatiraho igahitana yikubita bibi cyane. Iyi Real Madrid irushwa amanota 4 na Barcelona, nuko ngo Real Madrid iramukitsinzwe iyi match. Nyeka ko igikombe ahita ikibura kuri iyi juru, kuko amanota 79 Barca ifite, iyi Real Madrid iri kuri 75. Urumva ko rero ni ibintu bikomeye cyane iyi match. Rero Real Madrid bita Ancelotti byamaze no gukomprimwa yuko ashobora kuba atazayitoza umwaka utaho, bita Xabi Alonso mu nzira yerekeza muri Real Madrid.
ese iyi Real Madrid irakina gute? Ancelotti ni mu minsi ye ya nyuma mu guteza tukabireba, ariko biri kuvuga yuko Modric kwiyi match agomba kuba ayibanzamo. Jiri Kunde kuri Barcelona, iyi match ya El Clasico kuyikina biri probably. Match ya Inter nayo yakinnye, ariko kuri iyi match ya Real Madrid birashoboka ko yaba yagarutse. Uwo bita Lamine Yamal yari afite umujinya kuri Inter Domina, ariko sinzi ko niba kuri iyi Real Madrid bagiye guhura araza kuyorohera. Rero muri Championnat Espagne nuko bimeze, Barca 79, yabita Real Madrid 75, Atletico Madrid 70, ndetse na Atletico Club Bilbao ifite amanota 61. Rero izo nizo update nabanguhaye. Mu Budage nabo bazaba bakina za Bundesliga, Borussia Dortmund zabikina. Mu Bufaransa nabo bazaba bakina, ariko nibyo nankubwiye nizo match zihari ziri gutrendinga muri iyi weekend. Rero ntugakureho ini Habo Sport official makuru abazamukaho. Ciao, mukomeze kugira umugoroba mwiza.